Potrebno nam je 450 ml mlijeka koje ću staviti da se ukuva, ali neću izručiti sve, ostavit ću jedan dio da mogu da umutim puding. 1 puding vanilje, 35 g gustina, 100 g šećera, 1 vanilin šećer i to ću sve da promiješam. Dodat ću ovog mlijeka i zamotiti ovako klasični puding. Preručiti u to jedno jaje i ostatak mlijeka koji sam odvojila zamutiti sve ovo i sve zajedno izmiješati. Evo, mlijeko je skoro provrelo i idemo to sve preručiti i ukuvati. Naravno, miješamo svo vrijeme i smanjit ću ringlu na srednju jačinu da bi se to lijepo ukuvalo. Evo, pogledajte, krema je ukuvana, fantastična je, i preručimo je sada u jednu stjelicu. Poklopimo sa prozirnom folijom i ostavimo da se ohladi. Dok nam se krema lijepo hladi, umutit ćemo 200 ml slatke pavlake u čvrst snijeg. Sada u umućeni šlag dodajemo ohlađenu kremu. Malo po malo dodajemo i izmutimo dobro sa mikserom. Kremu sam preručila ovdje u jedan špric sa nastavkom. Ovdje sam pripremila malo kokosa, jednu tacnu na koju ću da redam piškote. Ovdje imam jedno 200 ml soka od naranče koji je potreban za umočiti piškote i imam pripremljena 2 pakovanja piškota, vidjet ću da li će mi trebati još. Piškote močite u ovaj sok, ne dugo, sasvim kratko, i stavit ću ih ovako na ovu tacnu. Zatim uzimam ovu kremu u šprici što je i idem nanosim na jednu piškotu, duž piškote, jedan sloj kreme. Poklapam sa drugom piškotom. Uzimamo kompletnu sendvič piškotu i valjamo u kokos. I stavljamo na tacnu. Evo, potrošila sam čitavo pakovanje piškota i sada imam naravno još uvijek fila. Sada uzimam istu ovu špricu i stavljam od gore fil preko piškote, naravno praveći jednu šaru. Po vašoj volji možete kako god vi volite ili želite.
Evo dragi moji, dezert sa piškotama je gotov. Pogledajte, dakle, imate više varijanti, ja sam vam predstavila obje. Gornji dio piškote možete da ukrasite sa kremom i od gore jedna višnjica je zaista dekorativna, a možete i da umutite šlag kremu i da stavite također ili višnjicu ili žele bombone ili jednostavno da pospijete sa čokoladom ili kokosom od gore, kako god vi volite i kako god se vama dopada. Dezert na brzinu zaista je lijepo, dekorativno i preporučujem da probate da napravite. I naravno, ukoliko vam se sviđa ovaj video, kliknite na zvonce, prijavite se na kanal, besplatno je. I do nekog sljedećeg novog videa, ostanite mi zdravo. Puno pozdrava, ljubi vas vaša Semberska kuhinja i ostanite mi zdravo. Prijatno!